Back pass. Nah itu ke head pass mereka jersey number 10 Lipung FC yang ngobol dangerous kabut tenut naik kena bahaya Kangwan. Nah itu pass jersey number 9 Bangku mati kumadui out. ball là cái gì bây giờ? Việc là cái phải ball lò. Offside. Second defender ni মাঝখানে হাফে যদি বল না না সুযোগ নাইকে অফসাইড লং নাম্বার 11 খুব ডেঞ্জারাস লং অফসাইড হ্যান্ড বল 3 প্রকার হাতে বল লাগলে হ্যান্ড বল হয় না হাতে বল লাগলে ইয়েলো কার্ড হয় হাতে বল লাগলে লাল কার্ড হয় খোপলাই ঠকাতে একা লেপুং এফসি সেন্টার সার্কেল বল হয়নি ফাউল নিষ্পাস আক্রমণ প্রতি আক্রমণ চক্রব চক্রব গোল মান থাকা ঠিক কিন্তু খেলা সমান তালে চলে দেবো jersey number 10 ছুটেছে গোলকিপার ইয়াগো বল জমা Hai desa goalkeeper yago ball joma khacuk bucuk mai dong ayo Anh kia số cái chết đấy. Đi ăn rồi. Chết đấy. Đây đi. Cái bé tay số cái kia bé tay. Asok pulsa kata dah kan. খুব ডিব্লিন নাই ঠকা jersey number 11 বল কাম থাকতো left out of ball night of pass correct pass ball to fight অনেক সময় একমত বল নার মানে বাগাই বল না হাজার পাইকা সেন্টার সার্কেল বল না ব্যাক পাস মানে ঠিক মিস পাস আবার ব্যাক পাস Two is to one. Malia. Head back first. খুব না ঠকে যাকো bisa tidak mau ball ঠিক কিন্তু ball kami itu jersey number 9 back pass correct pass addition
lam so ma tatina chana khapna mar ke sing song sing ha nya hai narona tini tewisat live telecast khlai tango ni obishron ground simi football final Inke belek kanyo na hetok ni bisinti orok audience samna chunglayo tabo kanyo he ball quarter final ni yakung ball passing klajo na chok passing klayo bisinti thingdolayo tru klayo pia banon nang tesis score sai khnari wo outro norona score sai khnari wala fungani 1 point jak in quarter final team ni 0 point nge tabo le funga team ni yakung ball beleng gol nga sans tongo bol agugsal lepunga tim ni yakungo gol lepunga tim hanyo hai te gol ri ka beleng na chok klai tru ka passing khai to hanyo hai gol ri na chok klai dar goi man kra mutung tim bisin srai beleng nyo nukro khamja la kya yapak roba kya lepunga tim 2 gol lepunga tim 2 points quarter final team ni 0 point ye balai na chok klai gol dikha nge tabo khanyo hai ta central ball balai khanyo khela goram la ja audience ba kabang la ja ska borok kabang ma yakung berang jaga sekri kha apse klai khambai corner bai tam la jag lepunga team ni supporter go na choklai sukai horika quarter final team kai mungtan team ta khabna mar ki son lam sogo angnorong lagi tangwa hamid etini norong ibage aur ang sing orange me live telecast fly tango obishoron school ground me in obishoron football tournament lepunga Barcets quarter final match belai kenyo audience bangman bagai kya tim saka bang to la kya nar nugui man khana hanyo khai outro noron tai sa hanyo hai mutu klari firo in lepunga ni 2 point za quarter final team ni 0 point miss thangka yakung nang hai goal sing khamo quarter final team ni 1 point thang mo tam ni ka yakung kam pa nang yan bagai goal nglia audience sobo na mlang salajak quarter final team ro goal dari man hnai amske borok bangkha apske lekha che kulpale am ha ke borok bangkha dale de bosa saglia tawle ngatim yakung ball terus ke passing kajong na chok khaye na chok ke passing terus ke passing kajong le phunga team ni ta se gol phana chance tango yawa lai thanga gol pa goal kick बुखा मेरा से डरकर नुका पार नहीं होती outro वालों की कभी हार नहीं होती चेष्टा खाई तो टीम takukso quarter ni thunga takukso gol wan nai tabole phunga team ni outro khlaika natna jokai passing claim bisin to bro 2 point na pa kya quarter final team tak su jorate 1 point na hamaya ko black nyo thungkrung lefunga team ni player rock natna jokai bro block clay passing clay tulayo hanyo hai tabu tayo bro goal ni cha chu to jak bro tini चिकन पास चिकन थंगा चा सगायो अटैक एमो के खायो चिकन छोटा छोटा खूब बैठो na chokai aku to lagi ball dia ba borok krim bagai aingot thang malia gol phat jagrom pa kya ball na chokai borok thung to layo lefunga team ni player rock quarter final team ro kija khak lijak tam ni borong 2 point jak hanya he gol na chance tongo ya ba nglia defend krak ni bagai natna jokai belaknya natna jokai khlai tulayo passing lefunga team ni player rock apsuku natna khlai tulayo sap sekri kya aya no document khana 22 tola kya lefunga team ni sapotarok
bongni lepunga tim no keplai khanya ni bagai lepunga rok keplai jak khne borok bai saklai tolai kha borok ba khatung jang no keplai khani tam bagai bongni poila wono 2.1 pa kha half time sing yakho hain bagai borok khatung jak keplai khane na chuka passing khlai chalayo hanyo hai gol nga chance tongo hanyo hai gol nga chance tongo belai ke kusuk ke bunga na golong liya bumale buka hai pan belai ke sugoi thanga am bagai golong liya belai ke kusuk ke bu hori golong liya as hachung passing ke telang mani out tabo out throw khlai nyai lepunga team hanya hai ball aguzak quarter final ni passing go na chokai telang tong go lepunga rok keplai kha ne boro bai solai to lakha piaba ta phon saimia ko sab keplai no tam ngai khela no obahai last moment of no ngai mano hanya hai gol no chance to go quarter final rong ni passing go na chokai bujo lakha miss pass ni ba golong liya tabo lepunga tini yak ngo ball truk ka soi tolayo truk chokon passing khlai belai kanyo achna jo thlayo yang audience bo bursuk bura khlai na silai jak amuk salai jak sabuk playing no hnai noro nugu mang hana mang bisinte oro kabang ma audience robo chirig lai jak tamni ka khelarong jo tobong hamjago thungmung amono kebo hamjaya kore thumung rong hingke belai kanya hamjani bango okra tu srain simino football baksa thung phailayo kagos ni raboi jamra rone khagai noro mutur ma khana di jamra ni thungmarok agi srai phuro hingke ball paime ni bagai jamra rok bai noklar ro thungmaro sungnugo ta khukno gol wa khlaimarok belai kanya agi jora rong muchu khagai belai kanya khasrango hingke tabuk orot sungnar awai mung nugo changga kathang awai mung obisron school ground semi lepunga Barcers quarter final bor final match sungoi changwa mong team ni bung khai black ini quarter final team 4 ayang nog nung na audience black chirik jak awat tungi thanga lepunga tim rok na joka pass khlai thung tolayo belaknya bungni skill pro tango tamni bawni already 2 point ungjak na thoko tak tlang tongo quarter final team saimia lepunga rok egol la masano tewish tabu offside man bagai kia baran bagi bar nu jam thaba kia apun bagi nok kicha achu bohe chao tarpore kai pechon dige ni gelare achu maro boro অনুহিয়া পর belai chance to mani quarter final team piaba belai ke sui thanga gol unglia tabu borok corner kick khlainai corner kick man thanga quarter final team belai ke nathok khlai sakate lai horika lepunga team ni goalkeeper sorry corner unglia yak nanglia goalkeeper mane thik to ya ko nang khala free kick tabo quarter final team free kick bunai natna chokai thung tolayo orok kobok jotono jani ja team no kaplai khani bai khapon ja bakhare thung tolayo tabo free kick khlainai quarter team jersey number 15 nathok kurchuk khlai ki kharika piaba ayango black baharoi nathok lai korika gol na chance mani piaba na kurchuk khathaman ba gol anglia
tahu hanya hai shot kelanyai lepungga ni defense berpassing kajang layu kanan Simino passing terus berpassing kai tu jong layu tabu lepungga tim ni player rok sengnan thamana sengnan bai jora le borok ball bong yak ngun to re kana tabu bola aguk sak lepungga piawa na chokai wanar gerika quarter final tim ni goalkeeper ani khadani ta khukson malik bekha dudum bekha bajana ki jamon bagui Awe ayang istet oh. Ayang istet sih orang. Sip kia sana apa macam ball out tabu out through klanyai lepungga tim সংজান সুন্দর হয় রমণীর গুণে নাচো না ফ্লেকের গুণে খেলা সুন্দর হয় রেফারির গুণে খুব নাইটক খেলা ফাইনাল তে ফাইনাল বড় খেলা চলিত ন তিনি সিজইতাম নাইংখা তিনি টিপ্রাহাস্তিনি তিনি বুকুং বারানি বিসিং উট্টি রেফারি খুব চেলাব কাহাম পরাব কাহাম রেফারি ব কাহাম বিনি আদিত্য দে বর্মা Pesek hai na hai free kick bangka quarter ekados তিনি মাঠে একবারে শান্তশিষ্ট খুব জাঁকজমক মাসা রাজা ইলিশ বাটি রাজা ফিলিপস মানুষের রাজা পুলিশ তিনি পুলিশ খড়া খড়া ফেজা মাঠ যতন ঠান্ডা হ্যাঁ মাঠ নিয়ে ঠিক পূর্ব দিকে বল খুব নাইটক বল ছেড়ে তুমি দেওয়া নেওয়া চলছে দেখা যাক কি হয় বল আবারও ফল ফ্রি কিক হয়ে গেছে কোয়ার্টার আমরা আশা রাখবো কোয়ার্টার ফাইনাল যেমন একটা গোল দিতে পারে এই ভিডিওটা একটা তারা যেমন দোহাই করে দেখা যাক কি হয় ফ্রি কিক সারেক সান্ডেলিনা খুব সারেক বারো জাদুনা খাটানি পেও গোল খাটানি তো কোয়ার্টার অব্দি orang cak tapi terus coba Miss Pasai Taka yang di mana kita Hai nagare por mat sa tunai Lekuk pada kados di Jinje Pas Duponi Boni kan Duponi pula 90% current post Boni free kick মাঠ দি পশ্চিম দিকে সহকারী রেফারি দায়িত্ব পালন করে দেখা বিশ্বজিৎ দাস Gaya half time gaya changga tabo audience rok no nuku mangkana audience bangma tabo Lepungga versus quarter final team borok thlaiman bisingte Lepungga rok 2 goal lika quarter final rok 0 gaya tau half time ozara wong kai nuku man man ai play Please
ko hampa busia Shake it.